Tapi orang itu sokat mantap sendiri, orang putar pengarang. Dan bul, alana termasuk Jawa, agamana mengikuton adatna. Kita daw. Ido asadang adong keseragaman. Ido asadang adong keseragaman. Ini makanya mau na Juli. Tang masuk pingat baby. Dah. Tang masuk perjabaran. Ayo gimana? Kerja baru nih, aturan ini ngarok tidak terang. Nggak alay kan dung ngodo berubah dang konsisten halak bataki persoalan nanaing dang konsisten halak bataki madalat tonadat termasuk manaing hamu nasitu bahulbung molo najolo para datot di halak kita kan si saputi berena do alai dung turun mahamu tu tutoronon tutu bahulbung ragam mada isi arong ma nagabe ula-ula na pasato sapo anggo sa sitong nada bata dang adongi dung adong pergeseran Turunan satu tengah, ha saya dah dono pasal. basi saputi berena do dai kotulang na do ay do song nero kotulangon nakingan mola dong jol mamadokon dak pala dong artini tulangin na kan Tahu tidak tu tulang mana putih beren. oh lo dito ba ay mato ngay kan ido dokon tita di alay Lebe mazotikos kan na adong to. perubahan. Ang gusto na mga lesa puti. Ang mamoding. ayang go nion kan persoalan ruhu don Ano? kan ruhu don ay najolo ikos si saputi berena do alana buasa ay mudar ni tulang na do mamupus berena dakya gabe hula-hula na mapupus helana ay do say dok ama do rere dakka do dupang anak do bere ama do tulang buasa gabe didokon ama do tulang ala mudar ni tulang na do berena ay kan ido pengertian nih buasa barang itu Menurut cara genetika baru terjadi nemu dari tulang atau berena. siya no ma Sementara dari produksi berena antara itu atau lain kan itu. ay mudar nito na eh ito na eh Nagai beranjak lain. Dito na ibayan gawin solo lah mudah di tulang atau berena. ah Ini nyambungin boleh secara hama jadi aja. Highlight. Ilmu ke dokter. Nah, mereka ay kan Salam. ay do sa didokon siya ko. ay do sa Cuma nagai ada Kalau dia bang ini. barang yang pas kan. dang upasay jelas kita dang di keluarga ni nataalap adong mudarta ditulak ta do dong mudarta ay do sa didokon na pinupus muna do hami rajanan molo tutulang na ay molo tu hula-hula na do dang barani jol mamadokon na pinupas muna do hami hula-hula nami dang arong bahasa songoni ikot tutulang na do bahasa na songoni ala hot do pe mudar ni berena tutulang na siya no makna Di ba Zuba? Alam na dong narahing suku-suku gudang dia ha di penonton ta. Bayan majo atuturan ni Suya pong nabati. ayang go suya pangnao pa di perburu di molo suya pangnao pa Kita maperburu. Kalau punya. kita maperburu si jalobara maperjulu molo bahasa di doko si jalobara ala niodo ibotona napabarahon akapahapahanan jadi molo najului sakai hae ni horbo anggo jabar ni si jalobara termasuk matu si madokon ala umumna si madokoni ibotoni burumuli di saha mamusa itu pariban molo pariban ni mana molo adong do nang marhamulian di guari me upa pariban alay molo niyo do pinabaru muli
Didok ko may upaparorot. Isi mau upaparorot na buru na may. Na buru ni buru muli may. Alas orong dope pariban na marhamulian. Ima tong naburo na yari dok ko ni gelap na. Upaparorot. Upaparorot. Upaparorot ma. Si jalo upaparorot may. Nung rumah tangga rumah jalo. Oh ido. Ay kan Naburo na do manang iba to na. iboto ni siya. Nanguli. Ay anggo Paguli. anggo kanga tadok ko nakian anggo suya pang naopati di parburu di. Kan? Isi masih jalo baray boto nama. Ada. Isi masih mandokon. Boy do iboto na, boy do tarap ni natorasna. Ang godang bapa udana amang udana. Asa taruli aka nasa butuhay madjalo jabba. Alay mo lo sodong amang udana manang na amang tuana. Turun ma. Tu iboto na. Boy do iboto na tong si Jalo Bara, boy do tong iboto na si Jalo si Madokon. Alayang go madjalo upa paribad do, boy do pariban na nong marhamulian. Alay mo lo sodong pariban na marhamulian, di panako ma. Tunaburu na ma. Alay ko arna upa parorok ma. Napaupat to dia masuyap pang naupati, ima Papariban nito. Taruban nito to. Paparo. Ido. Jadi paupat to ni mana buasa di dokos siap pang naupat, ima si jalo upat tulang. Tulang ni baru muli. Nah jadi ido sama sana jolo. Sudat Tulang ibu ruway may main. Allah, sudat sa sahala marhamulian. Alana faktor penentu do siap pang naupaton. Termasuk ma si jalo upat tulang. Boy do jolma dang jadi marhamulian. Ala sudos rohani para anak do parburu taringo tu sobanium sobani adat ima sinamok ni buru muli. Alana ikon adong do jelas bagian ni tulang ni buru muli sias sinamoti. Najolo didokon umum di 10%-in na. Ido tong molo jabar ni tulang buru muli adorat somasa dope gabi sikka di bayan ima hepeng tong do sakay hay ni horboy. Ima parjabaran ni. Mulu siga gadu jabar na. Olo. Yung ulo para arminak. Molo marmina mangida dua na do. Mangida parpea ni parjabaran di sido. Ido sa tadokon dang barani hita madokon ikosongon do inna. Alana asing si haporin na asing duhuk-duhuk. Sian Jabar Nagoki. Alana anak yang siap pang nawapati didok doi dalam bahasa lain ima Jabar Nagok. Once and then
Perjebaran. Nah, ima jabar na go. Beda di dang perjabaran non. Didokod di iba sa nidokod di. Raja nami. Buha. Taringot tu jabar suyapang naopan. Manang majabar na go. Las do tu dua panadayon. Posramu na raja nami. Aduh pan nami do hamu di magajanain na. Idi. Jadi anggo suyapang naopati kata lain na jabar na go. Adong do pe mana molo pinggap panganan ni mana di na mardongat tubuh kan ima na idokon na jabar dia laman lo pinggap panganan ni tu na mardongat tubuh alaya sing do pe pengertian ni pinggap panganan maradopot hula-hula Tinggal panganan itu tinggal penekunan. pinggap panganan ay molo hito naing songon di Jakarta on molo pinggap panganan las disido napasahaton jabar ni upatulangido las mardalam mapinggap panganan tu salud raja ni tuturta horong ni hula-hula do tulang so ni musedi napasatot titi jabar titi marakuk tutulang ni namanguli las disima mardalan dibaen hasuto paranak jabar pinggap panganan tu salud horong ni hula-hula ima raja ni tuturna idi Ya sebenarnya setiap pangi isi. si hutiapan iboto ni Namangul. namanguli manang na naboro ni Iya kan. namanguli Nah ini perdebatan darai. Euro tuh kalau ini naboru na do sa ina, naboru na do sa ina. Oh itu pun Bapak orang masuk, boy turun, boy nak boy Boy tong. boy Ali ang gos dinat tong ibo to ni namangol do sutak. ay ka Ang nama jorok kui, dang songono dotong pengertian na songono ikon nang majalo adat dotong manggarar adat lo, jadi molo so adong dope iboto ni namanguli namarhamulian nang dipahuta tu hutan asik totu naik matu naburu na ma hot magwarna gabe siutiapang jadi mau lohok ma boru na botona. Jadi sama perlu di sini. ise na umumna ise na majalo nagabe siutiapang ido parlo Si mas perlu. alay gudang do diluat na asik moloso Lugat di Sudapang. ha Lugat di Sudapang. gatihan do Jadi jolo mah dalam bolang ibo na. naburu na Naburu na. olo Orang lain, burin bapak tua na boy. olo alay di piga-piga nga na tabereng di luar Jabotabekon termasuk ma songot di Medan barani do halaki mangulahon ulaw nada rupani danga pala buru na takas na gabi siutiapak asal maholan buruna alay molohita di son kan tabait do tutur di ulaon sikop tutur di adat na sikop nang dipakateon na kan Ay pasti ba mau lebih dulu telan gue tanah bilang mau rumah atas mau lau ni pernah mau lima iba hari orang contoh nyon ang mau dapat langsung foto ni bakat dung Siapa? nah asli tidak na baik foto ni bapak ni ba itu sukun na hape sa sitong na imana do na berhak tu si ahajabar na gabi ahajabar na mono sa imana majalo hape iboto na nga madjabot jabar nakinga song natadokon ni si Jalobara si Madokon jadi jadi suku masuk ang boro ay wala jabar peka marbeda do jabar di boru nang naik datang ay do persoalan na molo di jabar di si jalo jabar di Perlopes adong beteh ado ay lima jadi mau si ibu tahu nado nakikin Perlopes iba dua lima jalo mendagot jabar may banada ahajabar na mite tong na udah pedang masuk songonon dang pasahan itu lang jadi molo siap parana imana aha majabarna ima ulos tohona ni na pinasaha ni na siap pangnaupati kalau tu si Jalobara imana pasatamu ma ulos tu si Jalobara ini majabarna kan kalau alana imana do nakian pasahato tu si Jalobara imana ma pamarai di ulau ni kan molo di parana imana pamarai ma
molo di Parburu imana si Jalo Barama, molo di Parana imana itoruna imane dokon na si Madokon, molo di Parburu imana muse imane dokon na si Molohon, molo di Parburu muse imana imane dokon na Sutiapang Parana, molo di Parburu imana ima upapariban anggodang upaparorot kan, molo di Parburu imana ima si Jalo upatulang, molo di Parana imana ima si Jalo Jabar Titimarat. Mah jelas deh. Bang, Mau betul gila. itu itu. Mah jelas deh keterangan Betul ini. itu no, ni orang nomor ini. Nih, Maksud tuh keterangan ini nggak jelas deh. bawa tuh sih. Karena perdebatan tertong di sana. Itu. Ako tanggung jawab sudah. Kita orang nak tuh. Orang lebih bolang merah nggak sih? Siapa yang ambil yang motor dari dulu? Gimana mak mulai sana awal nggak kiri juga. Ang komandor kau sudah pangi hira-hira mana makit di perkoba sa makkoba sa loob na rin. Daong sih. Nah, molo songon dihitan na Jolo, kan molo neng adong sakap neng manopuk buru sa sahara, kan burut kado tautus, kan? Wala. Mandapot to Parburu, masih utiap pangi. Hindi na diba mo kita kan makkoba bro makkoba. Lalu lupa. Pero kan? Harus rin ini. Hah? Kalau itu semua. Na dito to Parburu, Ang kita na yun gusto ko boy boy aro beruta. Bale mo to takan dum. oh lah, Aro beruta pedang pala ibo to langsung. Oh iya. Dan motor pada. Tujuan ini macam Jepang betul. Maka menjok. Ang hida kan ngorok ko boro ba kana buru jabu manusia. Seru pada. bagi dulu tuh dulu satu ring Oh, bikin. ang gona buru jabu ro tulang gue madongon. Ayo Ini berapa? Paragoran. Beda. Ba iya. Masnya telurnya satu. Satu aja, Ay kanang gue madongo ba na kang buru. kering bikin bang ya. Para gue kon ama. Makana gue kon anak buru jabu ba ma. Aduh tutur naik kuduruan. Anak kerja. Ang gitu ba bodo. Buru ni ba? Buru ni ba? Ay beda na. Anak buru jabu molo di Simalungun, dito ba imay dokon na buru takas. Itu buru takas ato. Sarupa deh buru takas deh. Masuk ni tulang kan, masuk ni tulang kan, molo tapaborhak rupani utusan, tuhutan ni Parburu, kan? Buru takas mata paborhak. Mukaan kang bodo ba? Darang buru takas ko ba? Babere ni among mi ba? Berena. Olo. Iba dang boy kadung. Motor. Berena. Ito na buru jabu to. Nanti anak itu lah. Boy deh, alay kaitan na nakingat tadokokan, buasa masuk si Hutiapang na gabi, madjalo siapang naokan. Alam memang ikon keluarga inti do na Parjolo, tarida di ulaw ni sasahala. Molo taruli iboto, molo taruli hahana, manang na ang giduli na mangulion, ikot taruli do iboto na. Ido sa idokon di Batahon. Ikot taruli do Jabar Hata, Taruh kamera sini kalau nggak dari sana. ikot taruli do Jabar Hata, taruli tong Jabar Juhut. Baik, suku menang lupa. Atas Ben, kan itu perdebatan masalah setiap kami itu. Jadi baru banyak orang baca tuturan itu. Karena orang 10 itu ulus so. Banyak orang urutan nang lusik gijang. Akai sama si Jalo ulus so. Akai mau kor-kor itu. Ai molo di Jabotabek do songoni gudang ni ulus na martohon. Anggo di Bonapasogit do paling pitutusia ulus na martohon. Kan? Dulu Hasatan ni ulus ima tu ulus pasamot sama natoras ni panguli. Napaduahon tu pengantin. sela. Olo. Napatuluhon ima tu pamaray. Odot tong pamarayo dado. Ay do Ano naking. betul di? Ha? Molo so adong dope
hahani na mangulion Olo imut. nang maradat nang pasaton adat nago boy do nako tu ba amang udana boy do nako tu amang tuana Tapi pakau tua mah tong. Permang tua ni kan? Molo. Pengarai. olo boy itu hahana olo nah jadi nyope si madokonon songonido to ati tungbua adong nong mangalak kay mana anggina boy do anggina manjalon alay boy do hot amang tuana boy do nang amang udana Tapi dasarnya dia harus menggelar adat menjulingon. alay pada intina ikon na sarumpum dang boy do pe kaluar sian akan na apala sa butuha sian nah Pengarai. palimahon ni mana Olo. ima ulos tu siutiapa Boru. Boy, iba tayo na mangulit. tu iboto na mang tunaburuna Mama perlu dah. Gue bodoh nama orang naburuna. ola Jadi molo nama ulau tiki ulau sereka ada dong perlu Lopez. Itong dapat dong. ay kan umum na ise si jalo si Ido tong perlu Lopez. siutiapa ido per Lopez ola Kamu beda-beda. ola alay boy do ko non boy do srohan ya laki molotuk sahala pe majalo siutiapa alay do konon do srohan muna buru ida kan ida nang kan do srohan matulog buruna ola molo sonong do pe namarhamulian atto tunaburuna may panakko Naburuna ya. ola Ini bate. ola Ini bate. Baru lanjut saya. nah anggo nanimokan na pasti Mata orang. ala yang ala torop do pinopar ni di say dokod do bunay pasugit ala torop do pinopar ni do apala halaki na marsabutuwa na marhamaranggi bapa na marhamaranggi op muluboy na tarulima Jangan nomor cara korupsi itu. dokonon nama raja nami mawas do hami di tangyang muna maledo di hata pasupas asa sikop pinopar ni do taruli to dia katang yang muna tulu si hamo mahan ol ala tulu manang naopat bapa manang naupung marhamaran kan laki yang ngalima molo dua bapa na marhamaranggi pinopar ni hahano taruli masada pinopar niya mangudana taruli masada tulu pung na marhamaranggi pinopar niya pung naon taruli masada pinopar niya pung naon taruli masada ido ulus na marhadohona olo Matupung. olo Baru ina mate yang guna maragwar-gwar itu. Ay, Adong dope lini pasang gudang 10 bitu. ay molo ulus tohona ni mana di son songod di Jakarta on kan natadokot do torok do hami pinopar ni Itu do sampai merjejer alay sa sitong na molo di adat na bata na parjuluy olam mardala suyo apang naopat mardalan ulus tu na limaon nga sikko beudon halak batak di rentina Kalau itu dulu bang, berlibat tuh ada orang mengalah suara. Nama apa? Nomor 3. Nomor 3. Kata tinggi dong, kata tinggi. Nomor itu pergi dah tuh. Nomor dia lagi nggak? Nomor 3 sudah jalan. Nomor 3. Udah itu berapa itu loh? nang terdiri do pe Ay, wala akong to. Ito na dong. Pag-ibig kan, ay, wala akong sa pag-ibig. Tulog na rin, di ba? Dahil kasi wala pa, marumita. alay na parjuluy paloho dokonon na do ang goda dana do Tulus pasangan, tulus sila doon. olo ang goda dana do pe na marujung imana ikon na tua-tua na do pasaton imana di dokon na lage-lage do pasaton Silakan semua. bah tetak do ulus saputi tetak do ulus persirangan warna kan Nama kalian, alay molo da dana do pe iman na sohot do pe pasaton do mangararadat kan ikon na toras na do pasaton sebenarnya molo dia dak batak
Iya. Doli-doli nong marumur pe marujung. Danga dong dalan ni tulang na pasaton sapuk ni. Danga dong dalan ni. Ikon na toras na ro pasaton. Dilahado tong hitungannya. Ido. Ada sama-sama yang tak sungguh. Aido. Na ido alus na ido ko kamu songoni kan. Ido alus na sa udo kon nakingan. Halak bata. Dang konsisten madalat ton adat. Ala faktor agama. Roma hula-hula na. Roma tulang na. Ina maholok ko tu berekon. Pasiat tamuma. Songon pasahaton ulus persirangan tu berekon. Inam. Anggo konsisten halak batak madalat ton adati. Tung marumur 70 dakdana. Danggok do pedi adakna. Ikon na tua-tua na do pasahaton ulus persirangan na. Danga dong dalan ni gabi tulang na. Alana danga dong kewajiban ni tulang na pasahaton ni. Itu kamera tadi. Lagi mana tuh perhatian, dia dapat ini. Mau kena sorot. Danga dong dalan ni. Lagi-lagi na do pasahaton. Ada sunari nggak sendiri penilai ini. Ay sarupa di ba? Adat na diadat tong magwarna na malua. Sa sitong na yung masalah satu paktu adat bata. Tardidi. Di ba men na adat na? Danga dong adat ni na tardidi. Alayang go adat na mamosuri do. Paibaton ang goy adat di. Adat di. Alayang go tardidi malua danga dong adat di. Iman ay dokon na adat na diadaton. Pertanyaan tuh betul. Hah? Pertanyaan bebas. Itu madua. Oh, nomor itu untuk Pertanyaan mah to. Pulau na di sini. warning ada. Kalau terjadi loh. Itu kira anak kira mau paupa. Saya kan warning. Pertanyaan ada mau paupa. Jadi yang gue dihatana kan menempatkan kata-kata ope si pata godang dojo